Gavana Kawira Mwangaza augite ati kinya kiri gikaro kia bunge kia Ruyu kiria etitwe ni kenda gwetetera mbere ya MCA mabunge ino kumanena rwaria ruria rwabirirwe bunge ni ino mukanuki wa mari anini DMK Kyogora akiari ari Teresia Egembe kuria araina gikaro kia mungi Kawira nerite MCA mama ati menda kukurukia rwaria ruru makurukie ende na kumenya matemumba mbere ya Gavana Kawira gukinya mucemanio ni uyu uria ruthiritwe kadha tene Igembe Central kirindini kirari kureta ndua na gutuma kinyagia bodishi ethongira ekiuga itithirwa gikithikiria Kawira kuma mwankariria MC wa wakethirwa agikinya bantu bau. Dennis Mugendi gatwambirie na inu. Ni mapambano nturi ni kadhaa tene wandini ya njia Igembe Central mbere ya Gavana Kawira Mwangaza akinyithia ikinya gikarone gya kuthikiria maoni ja muingi antu akariboki tiruri na kuwa yutita na mbere kethirwa MC wao mwenda ari atigwati ugeni ne no tonto bakotata ni baruri atere baringira MCA kura baringira Gavana kura baringira president kura na senator kura ne baruri MC ora baringira kura gya kuthware ya o ibawetegire mantu yonde yombe kuthwa keja no tuno bera thina cio no barokere itare yonde na te Gavana kware katoria ari kuiba kuna public participation ne to kuna mheshimiwa wetu to atare na kura no abati kuthwa tongore ti public participation akaribisha Gavana kangu Kawira na wita kinyume buru na mandili ya uongozi kulingana na urakwethia na rene ita no na campaign arambirie 2027 akarewenga kiongozi twatarire mbua county cionthe 47 ute kiongozi yongo na mandu Kawira kwethia na nyuma ya kiako polisi batonyera na gukiriria akari Gavana Kawira Mwangaza akinya na mbuto yawe nawe akiaragia akauga ati makua ni garagara ya kabuti ya MCA mubango jwao jo kumwebebiria gitine ni rwiro rwa nkunia utino rwitite gikarone kia bunge kia Ruyu akauga bati mutungia kinya ritho bari mwetera bengwe ni kaundu akiwa mapambano na ala Ruyu kedwa ndi maua kitebagiana kedwa ndi kwa kachio kedwa ndi embe yokore akana kamili na uba tembo na nyari ndo ko inya gaitia akarete impeachment kana ina impeachment enda ikomiaka gote kwinina kana kumakua ni borirwe ta uria mwana orirwe ni nyonto cia nyina ko kuwa turanira giteno bua turabanirwo bo mongi na tutekaria bo mongi tukatiari enda tare abanyambia bakawenda bakwanda ko Kawira tena keko hiyo watasahau kono juu Dennis Mugendi, Weru TV, nturi ni kadhaa tene wandini ya njia Igembe Central, County ya Meru.